Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila dulu sampun pageringat sampun biasa iring Fatihah tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadiah yang belum sami aru kican bantuan syafaat akhirat. Al-Fatihah. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض عن يمينها وشمالها وبرها وبحرها أينما كانوا شيء لله لهم. الفاتحة. Amin. Mudah-mudahan yang belum usami kican sehat walafiat insyaallah taala, panjang umur, tetap iman Islam tauhid ma'rifat, kican rezeki halal malik barakah. Al-Fatihah. Mami bini, mami laki sampun ninggal, mudah-mudahan sampun ninggal kican tauh solah insyaallah taala saning teman mencunduk atau pada dalam akhirat sama sehirup, mudah-mudahan kican sehat walafiat insyaallah taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان ظلوما جهولا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فصل في فضيلة الصلاة مع الجماعة. Para hadirin sabiti yang hormati, sabiti yang tunhakakan, sabiti yang cintai. Alhamdulillah dalam saat semakin niki tiang pelunggu sami masih dikejan umur panjang insyaallah taala sehingga mau hadiri acara pengajian tiang pelunggu sami, muzakarah tiang pelunggu sami. Mudah-mudahan di dalam jelu bulan niki mudah-mudahan semakin tambah berkat, semakin tambah ridha Allah subhanahu wa ta'ala sakican kesempatan atau waktu saat semakin niki. Alhamdulillah jangket masih jangke jelu tepara naran jelu tarawiyah kunin para ndek apa telur riyah ndek tarawiyah tarawiyah dengan kan bergelabur bergerak tu mina makin masin tu limina jelo semakin ada ki baru piri jelo terhubara baru jelo arah serbaran makin nggih macam-macam apa tu ni timam menghindari antara pun hindari ya saran hari raya Haji Akbar aja apa lema ruga dia kalau terima. Nama ke tiang pelunggu sami yat bicara kaji masalah sembahyang berjamaah. Waalaikumsalam. Lantaran jamaah niki bimakna berkubur tiang pelunggu sami. Mantas satu kubur di masjid
montasari rayone napi tebayangan sa Allah Ta'ala ketebayangan tiang pelunggu sami sa numpuk nampak le bahsyar tiang pelunggu sami nyekat telek mahsyar ya tantih hisaban pemerintah li Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi sedangkan tiang pelunggu sami sak lumbar rojok masjid ibarat tiang pelunggu sami lampak atau lumbar rojok mahsyar tiang pelunggu sami sak berdui kendaraan sila lumbar santai narak berembiruan lampak sak berdui motor. Nah jadi nabi ni kebayangan amal tiang pelunggu sami lantaran manusia lemak le akhir lemak waktu mati maraunin tanah sakene tiang pelunggu sami waktu saninggal bijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papasengan aran Siti Fatimah di minwata jauh juk pinggir kubur Siti Fatimah nganjang Abi Dzar Al-Ghifari ya kaberi bas au kadim taon nang kubur allati ji'na biha musa tamu ni sadatang ni juk kamu tanah Siti Fatimah bijen si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senina si Sayyidina Ali ina si Hasan Husain iya sak datang ni lek kamu unin tanah lagu tanah apa ni yang dimin tengah aku dik tanaran turunan dik tanaran bangsawan aku sapanting innama amalus saleh mau dius saleh kesejatian tau aku seni adalah amal saleh doang dik tanaran turunan dik tanaran haji diktanoran menak diktanoran turunan mu apa ning kubur di benua mano la yanju minni illa man kasura khairahu wa sallim qalbahu wa amalus salih wal ikhlasu fil amal la yanju minni dinarak bayi lulus li tau aku seni ni dinarak dengan liwat dinarak dengan lolos li dalam kubur li tau li dalam tiang kaku seni ni illa man kasura khairahu terkecuali lamun manusia luwe amal saleh luwe kebagusan aja insyaallah lolos li aku wasallim qalbahu malik selamat tatin manusia seno wal ikhlasu fil amal malik kedua katelu manusia sa ikhlas dan beramal nah ye sambuk tahun ye sabuk lolos li dalam aku malik uning tanah nah jari lamun deloi amal ibadah tiang pelunggu sabi to kuburot mandak dit bau langsung sulit sukun le kubur dit bau lulus soal jawab santat le dalam kubur lamun deloi kebagusan wasallim qalbahu malik kadin selamat hati berempiolin selamat hati senoar empat pertama-tama oleh selamat hati seno mau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah lamun Tuhan mau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dunia akhirat insyaallah. Kedua manusia oleh selamat hatin manusia seno wasallim qalbahu kedua kadin mau bimbingan Allah Ta'ala kak telu oleh selamat atin manusia seno mau beserta dengan Allah Subhanahu
Keempat, manusia senolin selamat, atin manusia seno terhenti dengan nalamun abodoi sampai tenu manusia senoja, insya Allah pasti manusia selamat, pasti senang dalam kubur. Lah terakhir kempi petunjuk Allah Ta'ala bin terima, kedua bimbingan Allah Ta'ala bin terima, ketelu beserta dengan Allah, keempat terhenti dengan membija lumba membija tau melinggih membija ngadak Allah karena kau terhenti dengan Allah. Malik membija lumba laudai pasti beserta dengan Allah, dimini lupa. Lamu Tuhan mau bimbingan Allah Ta'ala ditini salah manusia sana. Lamu Tuhan mau petunjuk Allah Ta'ala tetap subhanallah subhanallah. Abot empati apot menggah dan belum kusami. Lagu ni pemenggahan doang arah petunjuk di mana arah. Muslaman di mana arah petunjuk tetap susah-susah diri. Kan bakalor susah, kan belanja susah, hendak kepeng. Kan pada beras susah hendak namik. Lamun di mau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagu embi jala terimaan petunjuk no harus dengan amal. Ditini nerima selung-lung aja. Tawataran istighfar, coba istighfar. Coba buat tahu zikir, coba zikir. Insya Allah pasti kican petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu tiang Pulung Usami kurang menangi, tiang Pulung Usami kurang menangi. Coba Demit Mesari tiang Pulung Usami duduk julu. Demit tiang Mesari, Demit tiang Tedem tiang Pulung Usami. Coba bos, subhanallah subhanallah. Belum dah sekali. Bawas alhamdulillah, bawas Allahu Akbar telung seketelu kali. Foto ansano subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Insyaallah tekican si Allah Subhanahu wa ta'ala, si Allah Ta'ala marak pahalan dengan haji dait umrah sak mabrur. Dengan lalu haji makin kan sekatat mau diberi tahun nanti mau datang sekian tahun mau malik yang kurang sehat dan tebik lalu haji mau mikir baca dulu okboro sambil sama sari sambil kepeng di mana arak nasib di mana datang ya boro subhanallah subhanallah dia tak mesari. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu Akbar tolong sempat kali. Lumbun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Mutabbiqan pahala dengan haji dan umrah takican si Allah Subhanahu wa ta'ala. Melem tianggih atau melem pahalan haji tiang sami. Pahalan haji itu nak mula musa tianggih dia saling tianggih makin ni kian cantik apa? Apa je tujuan lalu haji? Ridhan Allah Ta'ala. Sembahyang apa tuju? Ridhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa nabi tuju? Ridhan Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridha kama talubi. Pelunggu coba kaji tuju ya nenek kaji. Wa ridha kama talubi malik ridhan pelunggu kaji tuju ya nenek kaji. Mahabbataka wa ma'rifataka, cukkan hati mahabbah cinta kasih ujuk pelunggu ya nenek kaji. Kendik tujuan barang lah lain, kendik tujuan pahala, kendik tujuan sak penting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah
pasti kican petunjuk se Allah subhanahu ta'ala tiang belum usami mu andem ya mensari tiang belum usami niatan sabapah mensari niatan diri tamu kubur yang belum usami kubur mensari atak otak daya menjelili bapak entah tiba Allah mati asa lagu lidbani yang mati jerono doa insyaallah terpelihara Allah subhanahu wa ta'ala mau ande ya mentani tiang pelung usami niatan diri tes le kubur kadi tata toes tiang pelung usami toes le kubur ye kam ta sultan baca alhamdulillah ala nikmatil Islam diolet berdoa alhamdulillah apa tinduk alhamdulillah ala ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Nah nikilah tertajab mu berniat ya lalu baik tuduk ya sembahyang mu tiang belum usai berdoa tipah periris sembut sawang kain berdoa lantuk selatan melu berdoa apa ni sadam si mantas tepung poton tepung tomat dan sandalam sabit qadami ala sirati wa yuzillu fil aqdam yunin sandalam tepung tomat tenan mudah bisa tetap sebenar tetap jalan marak jalan tuju akhir unin sandal tuis nyempat tuis ditini tenduk sama cari ibadah tak tenduk tang pelung sami mutiang pelung sami mutah ngandor bui TV jeng matekus tinrin tak pengoit goyo ingat do goyo ingat tuduk anu nah cari ngiring sembahyang bicara masalah sembahyang berjamaah jamaah seno bimaane kubur jamaah seno kana arah jamaah syariah arah jamaah tarekat tadi lamun jaran jamaah syariat kubur tiang pelung usami kacan bater lamun jamaah tarekat niki himpunkan kalbi kauli di dalam wah coba iman Islam tauhid ma'rifat kan 11 endang tapak Quran lamun tak ngiring sembahyang insyaallah barang ngasano lagu ni muta sembahyang kerap toke lah dia ingat sama mana jamaah ini Islam tauhid ma'rifat alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina nikmatil iman wal islam birahmatika ya arhamar rahimin ya minta dimandi tunian araan lamun walaupun paran tarekat paran hakikatun pegawaian lagu yang tepat dalam syariat tarana nah jadi karena syariat tarekat no dingkanggo belas lagu barang lagu besopuk lagu den bekintur karena kenyataan syariat seno apa kena syariat khaufan linnar wa tama'an lisawab lamun sembahyang syariat harap li pahala kadita jauh ahli neraka lamun sembahyang lamun tarekat apa itu tuju qurbah empi jalan rapat jok Allah Ta'ala
apakah jalan baj, apakah jalan niat rapat cek Allah Ta'ala. Lamun hakikat yang kulung sami waslah nani jalan samping, apakah pahala nanti, apakah tajauan, yang penting sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak wajib sadiki tiang pelunggu sami ditini bersyariat doang ditutereka dalam sembahyang berbi dapat aku sembahyang baksa angan aku sembahyang maka ini sekena aku ni kita rekat oh ini sekena usalli pada zuhur ada syariat le dalam lintasan himpunan angan tiang pelunggu sami tuju Allah niki hakikat kak dikagu belat dalam Sabtu waktu harus tegawe selapu sembahyang syariat doang di hakikat munafik syariat doang di hakikat pasek kadang selapu waman jama' tahu mata haqqaqa kadang pesopu sampat nah ye paling arep manusia mukmin sebenar manusia mukmin kadang sabesopu saam sampat badan hatinya nyawe zahir rotada lagu maaf atur sabdi kita kalau tanah muzakarah nggih papa salah tegur pakanaan barang-barang nggih nah kembali araan sembahyang jamaah hikmat Allah Ta'ala ay sembahyang mesa aja sah masih kembali sah lagu kembali ketesunatan berjamaah Malik berbeda masalah pahala berjamaah di sembahyang mesa beda lantaran sembahyang berjamaah dia kan tebina kiraan atau loyang kelebihan fadilat ni sembahyang jamaah maut silaturahim dan jamaah selapu baca badai badai pada bersalam dan jamaah hangkat dalam sejelu semalam temanikan badai 5 kali sejelu semalam temanikan kadang semolah mula megirang silaturahim tiang pelunggu sami umur panjang malik rezeki loi berkat silaturahim tiang pelunggu sami kadang segirang bedait nah lama girang di bedait girang asuzan di batur harap kita badai noh niem dah nanu anu wah ni kan menu jari girang suzan nah jari kendem saat tebing salah